Abakurikiranira hafi by'ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita intare y'ingore, naho abo yahaye ubutabera bari bakwiye bo bamwita umucunguzi wabo. Uyu mushinjacyaha witwa Maureen Comey wari ugiye kumarira ibikomerezwa muri gereza, ubundi ni mu ntoki. Tugiye kurebera hamwe icyatumye yirukanwa igitaraganya nta nteguza cyangwa ibisobanuro ahawe, turebere hamwe imanza zidasanzwe yirundumuriyemo n'ibyo byose agamije kuryoza inkozi z'ibibi z'ibikomerezwa zikinga mu mutaka w'ubwamamare n'amafaranga, ubundi zigakorera ikiremwa muntu ibyamfura mbi maze bigapfukiranwa nkaho nta cyabaye. Turanaga kandi akajisho ku bivugwa n'abasesenguzi mu bya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tumenye neza niba atari yo ntandaro izi imbere y'ibindi byinshi bikekwa ko ari byo byatumye ahagarikwa ku nshingano ze. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro, naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Ubundi Maureen Comey yavutse mu 1988 avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza yakuye muri College of William and Mary. Afite kandi na doktora mu mategeko yakuye muri Harvard Law School. Yabaye Assistant US Attorney mu biro bya US Attorney Southern District of New York guhera muri 2016 kugeza ubwo yahagarikwaga mu nshingano ku itariki ya 16 Nyakanga 2025, maze igikuba kigacika mu butabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impaka sinakubwira zikaba ndende kuko byabaye mu buryo butunguranye, kandi ku bantu benshi babikurikiranye hari ibimenyetso by'uko ibyo byari bishingiye kuri politiki aho kuba ibisanzwe mu micungire y'akazi. Uyu Maureen Comey wakoze ibyari byarananiye benshi bimwemerera kuba intwari y'ubutabera, harimo nk'imanza nyinshi zagejeje muri gereza ibyamamare nka Jeffrey Epstein na Ghislaine Maxwell, tutibagiwe umuraperi Sean Combs aka P Diddy. Mu nkuru dusanga mu kinyamakuru cyitwa igihe.com yo kuwa 17 Nyakanga uyu mwaka iragira iti: Maureen Comey wari umuyobozi w'itsinda ry'abashinjacyaha mu rubanza rwa P Diddy yirukanwe nyuma y'uko uyu mugabo ahamijwe ibyaha 2 muri 5 yashinjwaga. Ikinyamakuru TMZ nacyo cyatangaje ko Maureen Comey, umukobwa wa James Comey wahoze ari umuyobozi mukuru wa FBI, yirukanwe ku kazi ke ko kuba umushinjacyaha mu biro by'umushinjacyaha bikorera i New York. TMZ ikomeza ivuga ko yagerageje kuvugisha ibiro by'ubushinjacyaha ngo ibone ibisobanuro birambuye ariko ntibihabwe. Maureen Comey azwi cyane no mu zindi manza zikomeye harimo urubanza rwa Jeffrey Epstein na Ghislaine Maxwell, aho yabashije gutuma Maxwell ahamwa n'icyaha. Ise umubyara ariwe James Comey asanzwe afitanye ibibazo bya politiki na Perezida Donald Trump, ndetse aherutse kunengwa kubera ubutumwa bwa politiki yashyize kuri Instagram mu ntangiriro za 2025. James Comey yirukanwe na Perezida Donald Trump ubwo yasubiraga mu biro bya Perezida uyu mwaka. Trump yigeze kunenga uyu mugabo ku ruhare yagize mu iperereza ku bivuga ko Uburusiya bwivanze mu matora ya 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yegukanyemo intsinzi. P Diddy wari uhanganye n'ubushinjacyaha bwari buyobowe na Maureen Comey yahamijwe ibyaha 2 birimo icyo gutwara abantu hagamijwe gukoreshwa ubusambanyi, cyemejwe ko yakoreye Cassandra Ventura uzwi ku mazina ya Cassie Ventura wahoze ari umukunzi we, ndetse n'undi mugore wiswe Jane. Ubundi bya P Diddy atahamijwe rero birimo ibyo gukoresha Cassandra Ventura na Jane imibonano mpuzabitsina ku gahato, n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ariyo RICO. Bakaba bategereje gusomerwa imyanzuro y'urubanza wa 3 Ukwakira uyu mwaka.
Maureen Comey, US Department of Justice ariyo DOJ, yamuhagaritse ku kazi mu buryo bwihuse nta byo guhabwa impamvu, hakoreshejwe ubushobozi bw'itegeko nshinga muri article yaryo ya 2 itanga ububasha busesuye kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo guhagarika ku nshingano abakozi ba leta atabanje gutanga ubusobanuro. Mu butumwa bwuzuyemo agahinda kenshi n'uburakari yohereje mbere y'uko ava mu kazi, yasabye abakozi bagenzi be kudatinya, agira ati "Fear is the tool of a tyrant." Bishatse kuvuga yuko ubwoba ari igikoresho cy'umunyagitugu, kandi anakomeza kubibutsa intego z'ibiro by'ubushinjacyaha yuko ari uguharanira yuko ubutabera bugera kuri buri wese without fear or favor, mbese nta bwoba cyangwa gutonesha runaka. Nubwo itariki yirukanwa ryemejwe na DOJ, ariko iki kigo nticyashoboye gutanga ibisobanuro byihariye kuri iyi ngingo, kandi na White House yavuze ko uyu mwanzuro wafatiwe mu biro bya DOJ nta ruhari rwa Perezida Donald Trump rurimo. Ibyo kandi bikarushaho guteza urujijo ndetse n'urunturuntu muri rubanda. Ngaho rero mu gusoza inkuru yacu, reka tunyuze amaso mu by'abasesenguzi ba politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagarutseho, bikekwa ko ari byo byatumye Maureen Comey yirukanwa. Urubanza rwa Jeffrey Epstein na Ghislaine Maxwell nirwo ruza ku isonga, kuko Maureen Comey yari umwe mu bashinjacyaha bakomeye bashinzwe imanza z'abategetsi, abaherwe n'ibyamamare bashinjwaga kuba mu muryango w'abashimuta bakanacuruza abana bato Epstein Ring. Yari yaragaragaje ubushake bwo gukurikirana abantu bose bari baragize uruhare muri iryo tsinda hatitawe ku myanya bafite. Hari n'amakuru avuga ko yari agiye gusohora indi liste y'abashinjwa, harimo n'abantu bari bafite aho bahuriye n'ubutegetsi bwo hejuru. Ibyo bigakekwa ko ari byo byatumye bamwe batinya ibishobora gutahurwa, maze bakabanza kumwikiza atari yabashyira ku karubanda. Mu bindi bintu bikekwa ko byatumye bamwirukana harimo n'uruhare rwa se ariwe James Comey. Uyu James Comey ni umwe mu bantu Donald Trump yagenzeho cyane mu gihe yari perezida, ku buryo yamwirukanye nawe mu kazi ubwo yari akiri umuyobozi wa FBI muri 2017, amushinja kugoreka iperereza ku ifatwa rya Hillary Clinton no mu bijyanye n'Uburusiya uko bwivanze mu matora. Hari abavuga ko kwirukana Maureen Comey ari ikibatsi cya politiki cyari kigamije kwihorera kuri se, revenge firing, nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru nka Salon.com na The Guardian. Ikindi kintu gikomeye gikekwa ko cyaba cyaratumye bamwirukana ni urubanza rwa Sean Diddy Combs aka P Diddy. Maureen Comey yari aherutse kuyobora urubanza rukomeye ruregwamo umuraperi P Diddy, aho yagaragaje ibintu byinshi bijyanye n'ibyaha byerekeye ku mibonano mpuzabitsina ikozwe ku gahato, kwinjiza amafaranga mu buryo butemewe, gushinja abamufashije mu gukora ibyaha barimo n'abagize FBI cyangwa ibigo bikomeye byo mu bijyanye n'itangazamakuru. Hakaba hari n'impungenge ko ibimenyetso bye bishobora kuvana mu gicucucucu abantu benshi bafite cy'ubudahangarwa mu butabera. Tool of a Tyrant. Mu ibaruwa y'isezera abakozi bakoranye, Maureen Comey yanditse amagambo akomeye agira ati "Fear is the tool of a tyrant." Ubwoba ni intwaro y'umunyagitugu. Ibi byasobanuwe n'abasesenguzi mu bya politiki nk'igisubizo nyacyo ubibazaga impamvu yatumye yirukanwa, gishinja guhindura ubutabera nk'igikoresho cya politiki. Ikintu cya nyuma tugiye gusorezaho abasesenguzi bashyize ku rutonde rw'ibintu bishobora kuba byarirukanishije Maureen Comey ni ukwigira ku mateka ya SDNY, isobanuye Southern District of New York mu magambo arambuye.
Biro ya Southern District of New York SDNY izwi nk'ibiro by'abashinjacyaha bagenzura buri kantu badasize na politiki. Iyi biro niyo yari igiye gukurikirana n'imanza za Donald Trump n'abamushyigikiye muri 2020. Trump yari yarigeze kugerageza kwirukana abandi bayobozi ba SDNY ariko biramunanira. Moline Comey rero ashobora kuba yarabaye umukozi wa SDNY utari ugikenewe, ubutegetsi bushaka gushyira inkiko mu biganza byabwo. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro. Naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz. Naho ubutaha, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.